Kembali lagi. Wih, bersama macam-macam barongan nih, guys. Ada barongan hiu. Siapa yang memakai barongan hiu ini? Aduh, ada Mas Elvan. Mas Elvan kok gak semangat? Oh, semangat. Oke. Gini, Hun. Wah, hurung sarapan, Are. Jun udah sarapan? Oh, udah. Sarapan apa, Hun? Kaki 5. Terus ada Mas Rama. Mas Rama memakai barongan apa ini? Wah, kepala macan. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa memakai barongan apa? Wah, singa besar. Terus ada Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal. Mas Iqbal memakai barongan Buntut macan. wah, buntut macan. Buntutnya di Mas. Oh, kuwi buntutnya. Terus ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barongan wah, singa kecil. Dek Jihun. Dek Jihun memakai barongan apa, Dek? Wah, barongan hitam. Terus ada Mas Silo. Mas Silo memakai barongan Telon merah. wah, telon merah. Terus ada Mas Riko. Ih, Mas Riko memakai barongan apa ini? Wah, barongan kodok. Mas Beril. Ih, Mas Beril jadi apa? Wah, gue pecut. Yo, pecut Keril. Pecut, yo, pecut. Wih. Ayo tau si banter tau. Wih. Joget, joget, joget. Ya duduk, duduk. Ya saiki Mas Riko dipakai kok. Ya karena Dek Jihun. Ayo Mas Bedu sing mecut. Bangsane para gandaro sewu. Kene to Mas Bedu di Pemikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Ngerti yo. Yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Pemikira saka sak tengahing alas glagah wati. Aja tubrukan. Ayo. Piye to wis tak buntel barone. Ya wes ya duduk, duduk. Boleh dicopot, boleh. Wah, Mas Riko. Yo duduk. Yo sekarang Mas Rama. Karo Mas Iqbal. Membayangkan bayangan pinok. Ayo le. Pakai Mas.
Yo wes yo Mas Rama. Wah buntutnya jentret piye to bal? Yo saiki Mas Hanif karo Mas Reksa. Yo wes yo Mas. Yo sekarang masih lo mau pakai telon. Yo lo. Kabar kudu dumateng Moro Karso, kejawi saking Moro Parogo, ampun lumebet dhateng ring. Ampun lumebet wonten sak lebetipun ring, keranten panggenanipun inggih radi sumpek nggih. Ampun mlebet wonten area pentas jaranan ring, keranten panggenanipun Winates. Kersanipun Moro Parogo saged lumagange karya kanthi sae ugi kanthi leluasa menawi mekaten. Ya wes yo Mas Ilo. Wes. Ayo Mas Elvan. Mas Elvan memakai apa Van? Wah, barungan hiu. Ayo kok pangan kok. Bah, Riko dipangan barungan.
juga dicaplok. Mas Biril dicaplok gak? Ayo Mas Biril. Mundur ini Mas Elvan mundur. Ya, ayo di sini ayo Mas. Ayo Mas Biril dicaplok. Yo wes yo Mas Elvan. Boleh tuh metu boleh Dek Jiun. Ayo Dek Jiun, oke guys. Oke, terima kasih sudah penonton. Bye sini, jangan lupa